I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angithathele lithuba ngimbingelele nginemukele esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ngeyo incwadi yokukholwa yethu yawonke amalanga lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilomedi ye-CDD. Lamhla lisonto tingemashumi lamabili nakuthathu umfundisi uthi baside ukuthi bayade inkosi. Sivula ngencwadi kubaseKorinte wokuqala sahluko sesibili ivesi le-11. Kodwa umuntu wemvelo akakwemukeli kwakamoya waNkulunkulu ngobe kubulima kuye futhi angeke akwati ngobe kuphenyisiswa ngamoya. Umfundisi uyayichaza lenzaba ke uthi umbhalo wethu wokuvula ukhuluma ngemuntu wemvelo. Ngubani umuntu wemvelo? Uyabuda umfundisi. Umuntu wemvelo ngumuntu uphaca. Umuntu wamalanga onke longakade adalwe kabusha. Kungendekwa ukuthi wakhulela endaweni lekahle futhi waphila impilo lehloniphekile. Kodwa uhlala wehlukene nempilo yaNkulunkulu. Umuntu wemvelo akakade avuswe kulobu babe baNkulunkulu. Nawufunza incwadi yabaseFesu sahluko sesine, ufunza livesi le-18 usitshela ukuthi banekuqonza lokwendiwe kwabamnyama. Kukhweshelene nokuphila kwaNkulunkulu ngekungadi lokhu kubo. Ngenxa yebumpumbuse benhliziyo yabo. Mayibongwe inkosi. Uyayichaza ke umfundisi lenzaba uthi ngako umuntu wemvelo ngumuntu lekuphela kwako lakwadiko kungulemvelo yakhe nalakhule kuphela kulokudalwa kwakhe kwemvelo. Njengoba iBhayibheli lisho umuntu wemvelo akatemukeli indoda kamoya waNkulunkulu ngoba etibulima kuye futhi angeke adadi ngoba etiphenyisiswa ngekwamoya. Lokho ngibaseKorinte wokuqala sahluko sesibili ivesi le-14. Amen. Umfundisi uthi kuletha engqondweni lokwendeka eminyakeni leyingcile lokuphathelene naloyo abe ngumphathi wenyuvesi lethide lowavele wathimuleka phansi esikhumulweni setindizamshina futhi kusendeka umbhishobhisho lomkhulu Benson Idahosa bekasedude. Ngekusho kwemibiko yemaphephandzaba elilanga lelilandzelako bachaza ukuthi imisindvo levakalako levela kumbhishobhi lomkhulu ivuse umphathi. Lababhali betindzaba abazange baqonze ukuthi kwendekeni ngako bathi bakubika ngekuthi imisindvo levakalako. Umfundisi uyayichaza ke lenzaba uthi lokwendeka mbamba ukuthi Archbishop Idahosa wakhuluma ngetilwimi kakhulu. Babhali betindzaba ngekungadi lokucukethwe kwakamoya bakhona ukuchaza kuphela njengemisindvo levakalako. Kodwa umuntu waNkulunkulu bekade kahle ukuthi kumele endeni ngaleso sikhathi lesibucayi. Wakhipha lokho umuntu wemvelo labekangakhona ukukuconza futhi ngaloko umphathi wenyuvesi lobekangakhona ukwenda lutho wavuswa. Amen. Umfundisi uthi indoda kaNkulunkulu tidzinga ukuqondwa ngakamoya kodwa umuntu wemvelo akakhona ukuticonza. Tibonakala tingenangqondo noma tingasho lutho kuye ngobe akaxhumani nemaqiniso kaNkulunkulu nempilo yamoya. Ngiso sizathu sekuthi sichubeke sishumayele ilivangeli. uNkulunkulu ufuna ukuthi bonke abantu basinziswe futhi befike kuladili iqiniso. Lokho ngakuthola na ufunza incwadi yaTimothi wokuqala sahluko sesibili nelivesi le-4. Ngakho kufanele sibasite ukuthi bayade inkosi. Umfundisi uthi akusho lutho ukuthi le ndoda noma umfati nguprofesa lofunze kakhulu, sosayensi lomkhulu, sikhulumi lesinekhono, sopolitiki losanesikhathi noma dokotela wetekwelapha. Uma nje bangakadalwa kabusha baphila impilo yemuntu wemvelo. Futhi Jesu wathi ngempela ngiqinisile ngithi kini ngaphandle kokuthi umuntu adalwe kabusha
angeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Lokho kuthola encwadini yaJohane 3 sahluko olivesi 3. Ngakho sida labo labaseduze nawe, labangadange sebadalwe kabusha, ukuthi bayade iNkosi futhi ubangenise ensindisweni. Haleluya. Lona-ke ngumlayeto futhi Jesu lasishiya nawo, ukuthi ashumayele livi emhlabeni wonke. Ngiko-ke lasifundisa kona umfundisi omkhulu lamuhla. Ngicela sisho umthandazo nisho lamagama emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngesibusiso selutalo lolusha lolungenda ngibe ngumuntu wakamoya. Ngihamba ekukhanyeni kwelivi lakho, futhi ngiphila ngekuconza kwakamoya. Inhliziyo yami iyemukela futhi iconze tintfo letijulile taNkulunkulu, futhi impilo yami ekubukisa kwekuhlakanipha nenkatimlo yakho. Egameni likaJesu, amen. Qhubeka nesifundo, fundza Johane sahluko 3, ucale evesini 3 ugcine evesini 8. Ufunze kuba seFesu sahluko 2, ufunze ilivesi 12 nelivesi 13. Ufunze kuba seKorinto yokuqala sahluko 1 ilivesi 21. Ufunze Johane sahluko 17 ilivesi 3. Hlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye ngiLuka sahluko 5 ucale evesini 1 ugcine evesini 16. Deuteronomy sahluko 25 ugcine sahluko 27. Lona hlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili ufunze incwadzi yaMateyu sahluko 25 ucale evesini 1 ugcine evesini 13. Bese ufundza incwadzi ya-Exodus sahluko 32. Ligama leNkosi malibonga. Singaphumi ngicela kuniqhuqhutela ukuthi njengoba lamhla kungilo lisondvo, phela vukani niye khona etindlini tekukhontela niyodumisa iNkosi, nihlanganyele nalabanye bazalwane. Njengoba iBhayibheli lisikhutsata ukuthi singakuyekeli kuhlanganyela njengoba labanye bantu sebatayele. Nathi kasitilingise umprofeti Davide lowathi ngajabula kakhulu uma bathi asiye endlini yokukhontela. Ngiyathemba ukuthi nitawubusiseka lamuhla nisaya khona emasontweni. Inkosi inibusise nibe nelilanga lelihle nikhonde kahle. Amen.